khu khi anh tệ tôi to xí khu tôi ra mà đây cút khử nó sẽ cái tạ nốt làm bằng chung tóc sẽ là sẽ mấy thế nó anh zoom out xí nó is làm bằng is làm bằng phát phóng cái đấy ta Is that a bird? Is that a plane? It's Superman. What the trend early flowering stage ano mega ase unfair he ani thitur na dam sham sham lawmawm me apa zong kan paih to ti rai mi hi thin lo chem tia ka ma zana oi angin he tina tawa lai da tina phel tha he zar pakhat ka zuwa ka video ma sa ka tiang chi khan ti le ka tum don he bonsai sual lang chi khan ti le ka tum don bonsai sual la nga chama bonsai sual bonsai la rat thim to ka mu te lo and the vetor to early flowering stage tihian potassium kan pe ang khu siam vek to bula pu soil tami ho hi an lobot fi te focus ira tuma an lobot chi lo wa tilam ho ju an par vetan chi lo patan tur patan don hey patan don khi tilam po khi tiang tho he tilam hi an thang an ron par chak deuh lek zoka hei ai chuan hei hin chak dewa hen par ma soberanga tinu zo hen paranga tinu zo khi na polian to na po thadang to cleaner to ka mo englo siam ngai sot di tai shui zen te in man kina so zo ka thung beka te ai ate te kan kok fulo sound clean as well pui tur chu venga tami hi ale lam zo hi ti chumonga tami hi ka ti chumonga hei kawng khat atanga ran chhuak an nia lega vur bel wangin an pilta tilam hi ka ti chumanga chuan tilam hi thadewin than tir lo ka tumanga ase khriva ma chu hei kan na zo ve mai hringe tlem te lo bot ve lo kra se che cholatan chuan he rian potassium soil siama khu thatna tru kin ata hian chunglang hi kan pai do hlekanga huan vuranga thadon tu atui hi chu acidic lu tuka man chi lo apa pon that pop thai apa pon that pop thai ko mati ko chun mo den lu tu ko potassium tu ani chu ma se ain pikal wang khan e tui kha acidic kan chu mo acidic wang khan thil kha that bên tan chuan kan du to kang hei phat se pai fam